Agent 540! Napalabas, nagbaligi ni Jerry anang ikot ke ni Juana. Dagos met anapan, dagiti agama iti kwerpo ti pulisya, tapno ipakamuda tinapasamak apan nakaramas ni Juana. Iti sabalya bangir, agtultuloy latta ti illegal nga ramid ni Baket Puring. Kanayon met ti panangpalpalagip datina, ken ti amana iti dakas nga aramid ti Baket. Iti panagsarsarita datina ken ti amana, naibaga ti lakay anasaysaya at langan no ipakamudan kadagiti pulis ti mading nga aramid ni Baket Puring. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! May salag ti amok apamuspusan tapno agsardengan ti inam iti dakas nga aramid na tina. Anya day tatatang? Ipakaamutan na ito yung aramidin ti inam kadagiti autoridad. Ha? Day talangan ti ultimo apamuspusan na napanunod kaw. Tatang, dito'y sardangan ni Nanang ang bagbagaan. Amok nga adan to pa nagbaliw na. Kat idyan na tidakas nga aramid na. Sige. Aginggat may rusok tapay tararamidin na. Bagbagan ta ti inam, tina. Mas apa ka rumuarta kontratahan mi ti balay ni Matjas di Tadaya. Agkapiyak sapay Sino mo't day ta ngagtuk-tuk-tuk abigbigan. Mabit lang! Naimbag nagsapa, mangkal. Jire, si kamat gayang baraw. Nakapasyar ka, may. Ay, mala, sumrek ka pa'y, Agyaman na, kangkal. Adamot imot mo adakkel abag baraw. Unangkal. Jak na ipakamu adagos daytoy kada kayo. Hanya day ta. Makipagnayodak kumapay lang dito'y balayo, angkal. Agsapsapo lang namin dito'y panggadak. Awan masapula kay ilimi. Kasta ka di baraw. Wen, angkal. Umanugot kayo kadi nga umianak pala dito'y balayaw? Una baraw. Saan ka mo't asab sa balikan niya? Ta kapitlok ti inam. Ay, agyaman na, kangkal. Mabit lang, tayo pakaamok ti kadam dito'y balay kani Antim Apuring. Sige, angkal. Nasayat mati umay mo, Jerry. No kayat mo? Agaplay ka mat iti nagaplayak apag tagilakwan iti luplupot. Sige, tina. Urayan niya trabaho, sarkat. Sa anak nga agpilpili. Saan mat nga aglako ti aplayam? No diket para bagkat kadag iti tagilako. Agkasapulan nga min di amo mi. Sige, mayata. Nabayag ka ka din namang mangga di jay? Duapay langal daw ko. Ha? Kinapuno na. Nagsardeng ako nga agadal. Manggadak laangan. Ay, sayang ti panagadal mo nung sardeng mo gaya man. Sana balen. Ada nga min planong nga agadal iti syudad. Kaya't ko pa iti makaurno. Kasta ka di? Wen. Amom tina. Sana nagbaliw ti kinapintas mo. Idi na diyan nakita ka. Napintas kan. Ngam, ad-adapim mintas ka mananita. Si kamat, Jerry. Insan ko naklatan, nga oray agkapitlo dananang ko kananggal Tomas. Insan. Nasaya at might na makastrag iti trabaho ni Jiray. Tatang. Isurot ko intong bigat ni Jerry, iti pagtagilakwan iti luplupot. Nasingpet day jay akabagyan tayaw. Nadlaw ko mataytakan ko na. Kaya't ko kumapay nga isurot iti pagtrabahwak a construction. Ang madamot gaya man pag-isarkam kun kwa na. Mamon pala no bigat no makastrap. Lukasta, saan pa siguradaw? Jak maibaga.
Naibaga lang amin di amok nga agkasapulan iti para bagkat kadag iti tagilako. Sa bagay. Nga mabalin matlata ang pagpilya ni Jerry, no anya ti kayat na pagtrabaho. Talata ka sa ritak tao. Ay, ayan na ya. Diya ka mo atatang. Nalabit a sinarak na dagiti babarkada na iti dito'y barangay tayaw. Nalaing ngamin a tao ni Jerry. Ado ti barkada na. Awan. Sige. Tagsubliak mo't lang iti construction site. Inalak la to'y ragadek ta nabati kitay. Innakaw. Tatang, kumusta ti papanyo iti presinto? Nagtignayan dagiti kameng ti intelligence unit, anak ko. Kasanupay amatiliw ni Jerry. Kat awan matan dito'y lugar tayo. Nakasaritak ti station commander. Nakiko-ordinate da kadagiti amin a police station ti probinsya. Impakaammo da nga at large ita ni Jerry. Tatang, Anak ko, agtalagta kadagiti otoridad. Sapay la kuma, tamatiliwan iti kabiitan a panawan dayjay nga ayaw. Duat ti simmang pet amin sa iti email ad ko. Naggapo da ito iti station commander. Baro manen akaso ti panagramas. Nakasurat dito dagiti detalye. Jack pa'y nakarugi iti umuna ang misyon ko. Ita, at damanin ipatrabaho ti head commander. Mapanak iti da ito a lugar. Ayan ti ka anakam, Tomas. Ay, jakamaw. Itay pa'y aldaw api manaw. Apay aya. Imbaon ko agumatang iti arak. Awan matan, rabiin. Madalas siguro nakaisab-itan na. Naglokon ni Jerry. Itayak pa'y la makain-inom iti arak. Urayam labiitan. Ingkaman kiti sapulan di ka anakam. Jakarod amo ti tinurong na. Ingkakit din, taikan ka iti kwarta nga igatang mo iti arak. Anya? Jak maurayan ti ka anakam. Iso asikan ti ibaon ko. Urayam latan. Masadutak ko nam ata iso ti agpaiso. Ika pa'y may paon mo at No, arak to mo ti ipagatang mo kanya. Jak lang arudon kaya't nga ginom ka. siyak man lati mapanan. Anday tamot gaya man ni Jiray. Jiray, ayan ti arak ko. Nay. Ada impagatang yung kanya nga arak, antay. Anya, nalipatam nga arak timpagatang ko kan ka. Awan mo malagip ko, antay. Pasensya na. Bantag ka, Mark Jiray. Ay, salah ka na bartakan ka. Nakainom maklaing. Kaya't maya ti aginom, antipuring. Iso nga rod ang nagpagatangak itaykan ka. Ay, jak, malagip. No, kaya't mo, antay, mapantay jay tersena, ta ginom tayo jay. Umay ka na, antay. Ayaw karumuar, Jiray. Rabin. Di mon awisan ni Antim Apureng nga aginom. Nagkiji kamutan, Tomas. Naginom kami lang mat ginanti po rin, Tomas, kung kunamatlat ka kanyak, Jiray. Tomas, kung kaya. Gusto daytan. Alaman nga rod, Jerry. Umay ka, tainta aginom. Damat bas-bastos ni Jiray. Apay tatang? Nabartag idirabi ay. Tomas, kung kunanalatan kanya. Sa baligayam ti ugali na nung nakainom tatang. Kasla... Jak maibaga no kasano? Mabayinak mo't amang papanaw kunkwan at kapitlok ti inana. Kabagyan tayo ni Jiray. Tatang. Ay, Wine. Kumusta gayam ti panangisarrak mo kunkwan na iti trabaho? Saan ang naawat tatang? Adangamin na kauna. Kasta ka day.
Agbayag ka di pa ni Jerry dito'y balay? Dahil tatadyak masumbatan, Tina. Apayan ay baganti kasta. Sa bali nga minti pa nakit-kita na kanya. Anya ti kayat mo asawan? E di na minsan nga agtugtugawak iti salas. Nasiputak asyak din nakaiturungan dagiti matana. Ay siguro, kinita nakalang mo ta. Tatang, Ay, nakaturog pa lang ni Jire, tanabartag na kaninanang mo, idi rabi ay. Nagunagan day taasin na ay, Tina. nakasara ka ni nanang iti kainuman na. Huwag nga raw. Sapay no lapdan tatiinam, kagura na ta. Tatang, mapampanunot ko paikit din ti umadayo dito lugar tayo. Mawatan ka. Masino nga iti kadwami dito'y balay, no umadayo kamutad. Tatang, Agpanunot ka kumana yung bag, anak ko. Insan Tina. si kamad gayam, Jerry. Agbidan tan nga gawin. Ha? Ngam duapay nga oras ti palabsan, sakbay ti out ko. Di urahin kan. Si kalat pa ti makam mo. Ading, manudan pinapalda. Mabiit lang insan, ha? Sige lang. 200 pesos, mana. Ading. Talaga napintas ni Tina. Tagatanga ko. Sana mabalik Materiales puertes. Discounted pa daytan, 220 pesos ti sigod ala ko mi Tsak pa'y gayam na damag no addan kaayan-ayat na. Basta ka di. Anya ngay, gatanga manang. Napintas at talaga. Agabi pa, das ko pa eh. Ina, umay ka man ditoy. Umasidag ka. Apay nanang? Gawatom man day ta kurtina talaba. Nagmurangan. Warwaram dita na kay kabitan na. Agbatay kan dita monoblak no di mo magawat. Wala nang. Tingam may kato na. Nagbatay ni Tina iti monoblock. Nagparang ti... Nagpupuno agurong na. Sapay nakapalda. Una hindi ito riknak. Diyos kay... Ay! Tina! Natnag ni Tina! Naikubras ti saka na ititugaw! Anay! Di kanto mga minagan na danak ko. Insan, ayan tinasakit. Tigurong ko. Naikobras ti sakak iti tugaw. Iso adyak na kontrol. Ala, di ka pa kut-kuti, insan. Ilutak tiguro mo. Kabalam ka diti ang kilot. Uwin, insan. I-relax mo lang ti sakam. Tasyak ti makam mo. Anya ti planplano ni Jerry nga ramiden ken ni Tina. Gagayem di uliwan na denggen, tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapawlan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Isagani. Technical ken musical scoring Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.